Igitondo ciza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indoro TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza, mwese mudahwema kubana natwe muko tubategurira umunsi ku wundi. Tudatinze, reka amakuru yacu yo mu gitondo c'uyu munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, tuyahere mu misozi miremire Murenge, ahatuye abanyamulenge hakomeje kugenda hibasirwa n'ibitero biremereye vya coalition leta ya Kinshasa ndetse n'abafatikanije harimo Angola, Abatanzania, FDLR, CNDD, FDD, Imbonerakure, bose bishize hamwe kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano w'abanyamulenge batuye i Murenge. Mbere ko twakwinjira mu makuru tubabwira uko akarere kavyutse, reka tube twakubitira ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo za Mitamba, haje kuba urugamba rutoroshe rwo coalition leta ya Kinshasa bagabaga ibitero mu bice byinshi bitandukanye za Mitamba mu nkengero za Muramvya kugira ngo bafate Muramvya bahigarurire. Reka tube twabaheza amatoke y'uko vyifashe. Ku munsi w'ejo yaje gukubitika cane, amakuru yizewe aturuka mu bice vy'Indondo muri territoire ya Uvira muri Kivu y'Amajepfo yemeza yuko umwanzi yarateye ari mwinshi cane. Hari haje abarundi benshi, haza abadede benshi bagambiriye gufata biriya bice vya Mitamba ndetse no ku ndondo za Muramvya n'ahandi hose bakomeze ku mugeti, ariko ivyo bapanga cyangwa se ivyo bateganya ntivyaje kugerwaho mu gihe twigwaneho idahwema kugenda igwanira abaturage batuye Umurenge bashoweho intambara n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega, baje gukumira bino bitero vyinshi vyo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa vyaje bifite gufata Mitamba ndetse n'indondo za Muramvya, ariko baje kubikubita bisubiza inyuma. Amakuru yizewe yemeza yuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baje guhatakariza ingabo nyinshi mu gihe baje bazi yuko hari ibice vyinshi baza kwigarura, ariko mu by'ukuri ntavyo bagezeho. Hari imbaraga zabimiriye kugira ngo ntibagere ku vyo bifuza kugeraho, vyo gukomeza ibikorwa vy'urugomo vyo gukorera abaturage urwicarubozo, kwica abaturage, kubabuza uburenganzira bwabo. Ivyo nivyo bikomeje kugenda bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko MDP twigwaneho nayo ico yiyemeje co kurinda abaturage ndetse n'ivyabo baragikomeje kandi ntibafite kukivaho. Bavuze yuko bazagwanira abaturage kugeza ku wa nyuma. Rero kugeza kuri uyu munsi wa none MDP barakomeye, ntibacitse intege, bakomeje kugenda bagwanira abaturage ahatari umutekano, barara nabi kugira ngo abaturage bakunde basinze, abaturage bakunde baryame. MDP barara bagenda amajoro kugira ngo abaturage bahereye mu bice bagenzura, haba Apfurere haba Bembe, bakunde babeho mu mutekano. Rero akazi biyemeje kugeza kuri uyu munsi wa none baracagakomeje, ntibacitse intege, nubwo ibitero bikomeza kugenda bizunguruka Minembwe, Indondo, ariko twigwaneho MDP ikorera i Murenge iraca ihagaze ku muheto kugira ngo ikomeze igwanire abaturage baherereye mu bice bagenzura. Rero mu bice vya Mitamba mu by'ukuri amakuru yizewe aturuka muri aba bice vy'indondo za Mitamba, Buhonde, ahaje kwirirwa imirwano ikomeye ku munsi w'ejo ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, yemeza yuko umwanzi yaje gutakaza abiwe. Hari imirambo igera ku 17 yatowe mu bice vya Buhonde za Mitamba, ubwo abandi benshi bagiye bapfa umugenda uko bagenda inzira yose, kuko hari bamwe bagiye bakomereka bagenda bagwa mu bibira, imvura nyinshi iba ari hejuru. Rero mu bice vy'indondo za Mitamba mu Buhonde hakozwe operation nziza, twigwaneho ihagaze neza ku mirongo y'urugamba, iza kwita uyaduye nubwo ari mwinshi, ariko nawe yasubiyeyo atumva atabona, mu gihe MDP yaje kumukubita ndetse iza no kumucaginga. Hariho byinshi baje kumucaginga nk'amasasu n'imbunda ziremereye. Biravugwa ko hariho PKM cyangwa se za machine guns 3 zaje gutabwa muri abo ngabo bishe, baje kuzibasangana, zahise mu zigera muri 47 cyangwa se AK7. Izo ntwaro zose n'amasasu menshi baje guta mu bice vya Buhonde ndetse na Mitamba. Umwanzi mu by'ukuri yarakubititse cyane muri abibira, ambusha iri hariya kiravuza ubuhuha, aduye akomeje kugenda kubitika cyane nubwo ari mwinshi, ariko nawe akomeje kugenda atakara cyane muri ya misozi miremire y'Umurenge. Ambusha yatwigwana, ambusha y'amadubu n'intare za Sarambwe nabo ntibamereye neza. Ubwo tuyasimbukire mu bice vya Minembwe. Mu bice vya Minembwe mu by'ukuri tuvugana n'abashefu, tuvugana n'abaturage bavuga yuko bamaze guhamurwa cane n'ibitero vya leta ya Kinshasa, mu gihe na za Vundere zisigaye zivuga bakavuga ati drone iraje, kuko ikomeza kugenda ikurikira abaturage. Hari n'igihe ibona abagore n'abakobwa cyangwa se n'abana bagiye mu mirimo nko mu nka cyangwa se mu nkwi nk'abakobwa, ikagenda ibakurikira ibirukana, ija hejuru abigendere kure amabomba, benshi bakomerekera abandi basiga ubuzima. Rero uruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje ibikorwa vy'iterabwoba zo gukomeza kugenda bahahamura abaturage no gukomeza kugenda bica abaturage. Ibice vya Minembwe bikomeje kugenda bigaragaramo drone nyinshi zigenda zitera amabomba menshi, amakompora menshi mu baturage. Hari aho zigenda zikaba zitera nk'amakompora 10, amakompora 15. Ibyo zose ni bya bikorwa byo guhamura abaturage. Mu by'ukuri mu minsi yashize twavuga yuko Goma hatewe amakompora 3, ariko isi yose irahaguruka. Ariko Minembwe baragenda nko mu muhana w'Irundu, inzu bahitiye bakaba bayitera amakompora 10, bakagenda mu yindi mihana ugasanga nabo bateye andi makompora 10, ku munsi ukaja kuri bateye nk'amakompora arenga 100. Ariko amahanga ntagira icyo abivugaho,
cyangwa se abagiraneza cyangwa se imiryango ishinzwe imbabare no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntaco babivugaho. Ariko i Murenge hari gukorwa ibikorwa by'urugomo biri ku rwego hejuru rwo leta ya Kinshasa ndetse n'abafatikanije badahwema kugenda barasa ibisasu byinshi babitera mu baturage. Abashefu bemeza yuko ibitero bya drone bimaze guhahamura abaturage cyane nk'uko abaturage imitima imaze guhagarara, ntibakiryama ntibagisinzira ku mpamvu y'uko drone bataba bazi igihe izira, hari igiza nijoro, hari igiza ku manywa. Ibitero bya drone ni bibi cyane mu bana kuko bikomeje kugenda bibagiraho ingaruka. Rero kuri ubu ngubu nubwo umutekano w'abaturage ukomeje kugenda uzamba i Murenge, ibihugu byinshi bikomeye biracecetse ntaco bibivugaho usibye igihugu cy'u Rwanda. Abayobozi ba minisitiri nibo bakomeza kugenda bavyereka amahanga bavuga yuko i Murenge hakomeje kugenda hakorerwa ibikorwa by'ubwicanyi ndetse no mu bindi bice byinshi bitandukanye. Ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa batubahiriza agahenge. Leta ya Kinshasa iragira kutubahiriza agahenge ko gukomeza kugenda irasa mu baturage ku kutabihagarika, ahubwo igakomeza kugenda yegeranya imitwe y'inyeshyamba n'abanyepolitiki bashyigikiye nk'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda. Kuri ubu ngubu abanyepolitiki bayo bakomeye harimo umuhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, kuri ubu ngubu ari Kinshasa, yakigwa Kinshasa umunsi ku wundi. Igihe akeneye kuja Kinshasa aragenda agahabwa n'abasirikare abajepe bo kumurindira umutekano. Rero ibi ngibi byerekana yuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ntabwo bafite kubahiriza agahenge, ico bashyize imbere ni ukwica abaturage. Naho kuvuga ngo ko barafatikanya n'abajenosideri, ibi ni bigaragaza yuko leta ya Kinshasa ifite imigambi ikomeye yo kurangiza abatutsi Murenge, amahanga akomeze kugenda areberera. Ariko nubwo bimeze gutyo, ukuri kuzatsinda. Abangaba bakomeje kugenda bashigikira abajenosideri, bakira abayobozi cyangwa se abanyepolitiki bashigikira abajenosideri kugira ngo bakomereze umugambi wabo muri Kongo wo kwica abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri rusange. Ibihe ntabwo ari uko bizahora, igihe kizagera birangire, ndetse n'abangaba babikora bakogwe n'isoni, n'ubundi kera batangije kuzikorwa nazo. Kuri ubu ngubu Minembwe nubwo igoswe n'ibitero byinshi, ariko leta ya Kinshasa ntiragera aho ishaka kugera, bakomeje kugenda bayimira muri biriya bice bya Minembwe. Rero mu bice by'i Murenge mu gace ka Minembwe ndetse n'Indondo hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya, n'ubuzima bw'abaturage bukomeje kugenda bugora kuko batakigira inzira n'imwe yabagemurira nk'ibyo bakeneye bya buri munsi nk'amasabune. Kuri ubu ngubu abaturage ntibakibona isabune yo kumesa, ntibakibona umunyu wo kurunga mu mboga. Muri make ni uko ubuzima bw'abaturage butifashe neza, bukomeje kugenda bugora, kandi leta ya Kinshasa ikomeza gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeje kugenda burushirizaho kuba bubi, bafunga inzira zose za Mikenke zihuza Indondo ndetse na Minembwe n'inzira zose za Uvira kugira ngo abaturage bari i Murenge batazicwa n'isasu, bazicwe n'inzara. Ibyo byose niyo migambi ikomeje kugenda itegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero ngaho nguko ni amakuru twari twabateguriye muri kino gitondo cy'uyu munsi. Turacari kare, turi mu masaha ya 6h, abo tuvuganye nuko hagitekanye, nta zindi mpinduka ziragaragara. Nihagira izindi mpinduka tuza kumenya turaza kuzibagezaho kuko ico tubereho ni ukubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu. Gusa kuri ubu dukoreye inkuru nuko hari hagitekanye, hari hagituje, nubwo ibitero bizungurutse Minembwe bigose Minembwe. Nihagira izindi mpinduka tuza kumenya turaza kuzibagezaho kuko ico tubereho ni ukubategurira amakuru tukabagerezaho ku gihe kandi mu buryo bwiza. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege. Mukora subscribe na like ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akomeze agere kuri bose.